Mizoram zonal chung kwa zong te nithar ni som pakwa April thotan ni hun man nuam vek ule in hun man zel turatan du sakna kan hlana cheu tunkar kalta inrin ni som pasari April khan Jet Republic chuan andrama Russian palai diplomat som paria jet chu darkar somli paria chunga an phuan thua tela anram chuasan turina hriat tir tunkar ni ngani April ni som panga khan United States chuan Russia palai som no chuakin Russian mimal somthum don semna le hrekna alo ti chuak to bok Russia po in Moscow khopia United States palai som no chuak ve ngalin US mi poimo then ka chu Russia an lu a khap zui bok Sergei Lavrov Russia foreign minister chuan US thil ti dan chu thian tha thil ti anilo ti in US atanga non-government organization tlomngai pol Russia rama omte po Russia ram chung politics thila an inrola wagin khar sak aniang ti in US si avozui ani inrin ni som pasari April Khan Andres Babis Prime Minister of Czech Republic chuan andrama Russian palai som pariat an no chuachan chu kumsang ni som palia ral thuam military ammunition hardware puak dar chiama mo phurtu chu Russia ni na soya finfiana thatak an nei thu le Britain na Russian en thatu Louis Salisbury muna Novichok nerve agent gas poison manga Skripal tepa fa hraina chuina kal zel nen inzomin soi ani bok kumsang ni songpali October ni songparuk khan British muna silai muda thatna mun chu akpuak chiama silai mu ton somnga pariata kangral zoveka anhu thlakhat loka abula silai muda that chu kangpuak le chiamin ton somko pariata kangral le ani chu thil chu Russian en thatu da sulnu ani anti Prime Minister Baby Suan hetianga thil ti hi tual chung mi te nuna tan hlau om takle nun ti dor thong thil ania mi puite ati thlabar takme wani ati Czech Republic sarkar chuan hetianga thil ti tu ta chu Russian Military Intelligence Agency GRU Unit 29155 ani ti zirtom ni ka kandong ani ati an no chu expel ta chu SWR le GRU Intelligence Service mi le sa te ani Prime Minister Andres Baby Suan Czech Republic chu mani ading ram ania hetianga ram dang che nei chan le tatul ati Russia chuan an pu na chu nasa takapha in an lom lo hle ni Interfax News chuan atar lang Vladimir Zaborov first deputy head of upper house International Council chuan Czech Republic ram pu na chu do tania Russia chuan atu langin athung rulin achang le don ani ati Czech Police Crime Squad ta chuan ral thuam da thatna mun puak chiama mo phurtu ta chu mi pa pani Russian passport nei ania chuimek zelani tiin an mingpo Alexander Petrov kumsang khazakwa somsari pakwa piang le Ruslan Bosirov kumsang khazakwa somsari pariata piang ani hemi te pani hi Salisbury Britain rama kumsang ni song pariata Sergei Skripal te pa fa Novichok turmanga raitu te nga pu ni in kumsang ni song pali October thalai hol khan ni rukchamin Czech Republic hi an tlo ni in Reuters le Associated Press News chuan an ta lang tunkar kalta ni ngani ni song puruk April khan US chuan andrama Russia palai diplomat som no chuakin mimal somthum pani semna po ati chuangala hei hian Russia ati lom lo le zirtom ni khan Russia chuan phuba la athung ruldan andrama US palai somngot no chuak ve ngalin chung lo midang poimo tak mi paria lai chu Russia an lu emo an jin emo akhap saka chung mi te chu Russia huat na nei tu te an ni ati he thu hi Sergei Lavrov Russia foreign minister chuan puangin US malak dan le thil ti dan chu thian tha thil ti ani lova Russia chuan US ne na in lai china chu a tha zong in a thlir thin ani Russia rama US tlom ngai pol na thok NGO te po Russia ram chung politics tela anin rola wangin khara ti to pani ang ti in avole zui ani US a Russian palai staff zali somnga
UN headquarter a za somngan oma Russia rama US palai staff zali somnga omin zathuma tin hiam sak andin mai theibok Russia ramen US mi poimo high ranking taktak mi pariat lai an rama lu le jin a khap sakte chu FBI Director Christopher Wray, National Intelligence Agency Director Avril Haines, US Attorney General Merrick Garland, Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas, Director of Federal Bureau of Policy Council Susan Rice, President Trump admin laya National Security Advisor John Hurricane Bolton le CIA Director Louis Robert James Woolsey te ani Sergei Lavrov Russia Foreign Minister chuan tuna chuan US in boruak ti thatura malak apoimo ani ati US President Joe Biden chuan TV interview anei tumin Russia President Vladimir Putin chu tual thatu killer tin alo pu to boka tunlai US le Russia boruak chu Cold War wanglai angmein atang chawin ato tu pup ani bermai President Biden chuan White House atangin President Putin chu telephone in April ni som pathum khana bia Russia chu kumsang ni somnia US election a enroll wangin semna anlek mai thei thule tun hnaya Ukraine ramria Russia sipai sing ni don in doral thuam fam kim nena anin chop mek nguk chu tolkir turina puta kan ram mi pui ro rel na khola ram dang enroll kan rem tiloni tina silani hetinga US in Russia le China a shrek le remzui fo chuan China le Russia chu nasazokin anin kung kai that chho pha ring political analytics te zinga an ani The Associated Press News chuan hetinga US in Washington khopuya Russian palai som no chuaka mimal som thung pahnih lai a remzui chan chu America ram chunga Russia intelligence agent ten SolarWinds mangin cyber attack antia US presidential election sangni somnia anin rola mipuite thudiklom March misinformation an hriatir wangani ati Jake Sullivan US National Security Advisor chuan Russia che dan chu film khur taka an thirang thule nikum sangni somnia Afghanistan rama US sipaite luman siamin Taliban helten American sipayan tha chuan Russia in lomman pek antum ti tu thang omte po Central Intelligence Agency CIA ten enfia ani thute asoya US in Russia a hremna wangin US atanga sumpo Russia Central Bank Russia National Wealth Fund and Finance Ministry po atorpa anring le mimal hremzinga President Putin a ACM tu Putin a chef tia kofiam sumdong mi house zet mei Yevgeny Prigozhin te Donald Trump campaign chairman Tim Paul Manafort thian nai tak Konstantin Kilimine te Russian le Ukraine political consultant te ani Konstantin Kilimile hian US election strategy ruchuakin Russian intelligence hnena aperua pu ani tunlain Russia chuan kum somnga chunga asipai te chetvel nasat ber danin alantira aram thenom United States to NATO thlop na be seireng thin Ukraine ramri depa indo ral thuam safam kimle asipai sing ni chuanga chek meka media then khata chuan Russian sipai rual ta chu nuai khat sing khat sanga vel turin an soi he thil hian khothlang ramte mitimi min Ukraine phei chu azam cheti ti towa NATO tanpuina le khothlang ramte inrol thoi turin an nge chu mai Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan karkal ta khan Turkish President Recep Tayyip Erdogan chu Istanbul a muin rampani thodun an soiduna President Erdogan chuan Ukraine chuan thlop tlat ti lo hrila Russia nena an inkar boruak chu in biak na manga chinfel pui alo tiam ani Turkey ram hi North Atlantic Treaty Organization NATO member zinga Masdin ram om chunania Mase President Erdogan hian NATO melma angangai Russia chu athian thle ani Turkey le Ukraine ram chuan military le technology lama thodun na thuthlung ta jiak felin kumsang ni sompakwa khan Ukraine hian Turkey ram atangin thlona pilot khalngai lo chi drone le navy man chi ral thuam a cholut nual ani
Turkey tan po Russia che dan chu ngei om tak ani na lai oma Crimea tlang rama cheng Tatar nam ta chu tak tong mang tu ten ya chung mi te chu kum sang ni song pali tangin Russia thunu na le obbe na hnuaya anom ta ani Ukraine le Russia in kar bo ruak chu alum chho le zela Ukraine point aram chim chaklam Donbass mana Donetsk region le Luhansk region a sipai le ral thuam an chek buk buk ve bok Donetsk le Luhansk region a cheng Russian tong mang vek te chuan mani ro in rel theina thu nei na zau zo kan puta Russia chuan sum le ral thuam tha tak takin a tranpuya arukin Russian special force te po lutin training chi sang sang an pe thi na soyani Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan Russia ne na an in ri na rula an sipai te thlambuan le fui tharin karkal ta khan alo tlo to ni komin sang ni somni pakhata Donetsk le Luhansk region a hian mi somni pasari inun nan chan towa nikum khan mi somnga pani inun nan chana tun kar liam ta khan Ukraine sipai pasari te chu Russian thlop helho ten an that ti report ani kum sang ni som pali Mars thla Ukraine ram Black Sea tuipui kama om Crimea Peninsula chu Russia hian alo kei pui sa ho chut towa khamit nuwa tang khan Ukraine Russia hi uile kel thun pol ang chen anin ngei theilo ani inrin ni som pasari April khan Russia Federal Security Bureau chuan St Petersburg khopya Ukraine rampalai Alexander Sosonwil chu diplomatic classified information data ru chuak lai ngei man ani anti ma se anwa diplomat ani wangin chuale ani Russia in Ukraine ramri naya sipai le ral thoma chek cheu mai chuan kumsang ni som palia Crimea alwa thut ang main Donetsk le Luhansk region aron luale muk mayang ti khothangram te chuan an hlau thong tak mewa German Chancellor Angela Merkel le French President Emmanuel Macron te chuan Russian President Vladimir Putin chu phone a bia in an sipai te chu Ukraine ram ri tanga nu kir turin ang enani President Putin a ayo Kremlin thupong tu Dmitry Peskov chuan Ukraine emo ram dang tan lo thon tur om love sipai ral do dan in rin na tura in sik sak chin na satlia mai ani Russia chuan aram chunga sipai te chu a chet kwal tir thayalom ati ma se Russia hian Ukraine ram chunga an mi le sa tong mangtu te chu kanveng him don ani alo ti thina Donetsk le Luhansk region a cheng te chu Russian passport alo siam sak dai to ni Dmitry Peskov chuan Russian one TV nena sipai chevel chu indona thilani lo civil war chua phana tur om lo tina sil Anthony Blinken US Secretary of State chuan NBC TV nena Russia chuan athil ti manam huang US le NATO chuan a thopui ram te atul angin a tanpui dor ani ti in a vau khana German Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer chuan Kremlin chuan thil ti dan soifia turin le langtlang taka thil ti turin a phut bok ani Russia President Putin chu mi then khat chuan Nazi ho tupa Adolf Hitler anga khai khinin Russian thisen kai te ven hima Russia rama beti zel mai du tua an lo pu pho to thina US le NATO ramten Russia chu an sipai te tol kir tir turin an phuta ma se Russia eroin adu der lo mi then khat chuan Russia chuan US President Joe Biden a chaklo amar puwa hat en chin velan ngai ani President Putin le Turkish President Erdogan te India chumin Putin chuan Ukraine ramin an sipai te Donbass munlama a chek chiam chu inrun luina thilani ti in a soya Minsk group malak na in Ukraine chuan Russia ramri naya sipai a chek turani lo ti te ani ba ka tun naya US le NATO ram te chuan Ukraine sipai te hi training le ral thuam te an pe boka Russia tan po then om loka ral thuam thapui pui ron chhop chiam chu an ngai thei bik lo ni in alang The Mirror UK chanchin bu chuan inrin ni April ni som pasari khan Russia chuan Caspian Sea tuipui tangin Black Sea tuipui a Black Sea Fleet jinga a indo long rual som panga atir lu tati Moscow chuan temporary defense exercise ti chawin a soifia zirtom ni khan Russia Defense Ministry chuan ramdang indo long reng da chu Crimea Peninsula ron lu risu ti in a phalo bur mai ma se Black Sea tuipui kam ring rek straight ero an huap tir lo
Novaya Gazeta chanchin bu chuan tuntruma Russia sipai te chet vel la chu danglam takani kumsama chunga thleng ngai lo ani e Chukota Alaska bula tangin Leningrad Poland le Lithuanian bula ral matong te chu Ukraine ram hnai bera lut thei turin anoma kumsang kha zakwa somli pani nuwa tuma beitu nei lo sipai te chu an che vel ani ati Russian Black Sea Fleet chu frigate Advanced Marakov longte dewachi Graivoron le Visny Volochak air cushion missile pai longte tuipuya chil po bom phum thian fai tu minesweeper Ivan Golubet longba ka rang taka tuipuya changa khomwal kai jungjung theina longte atel nualani NATO le US chuan Romania ram tuipui Bosporus atangi indolong lu atira toma US chuan indolong lian pani destroy USS Donald Cook le USS Roosevelt ta chu Black Sea tuipui panin akaltir bur to na in Russia in ram dang indolong lu ri su ati tlata wangin US chuan Russia indolong som panga zet lo om to bula kawakal kher chu adu tabik lawani Reuters news chuan Russian indolong som panga ta chu Crest Strait atangin Crimea Peninsula anluta chungzinga chuan Ropucha class landing ship ta chu Russian Northern Fleet atangin antela tanks armor car ba ka tuipui kama man chi tepo antel nual ani Sergei Royboy Russian Deputy Foreign Minister chuan US in Black Sea tuipuya indolong tlatlutir atung veker chu boruak ti sanna in ruin luina thil ani ti in ram dang longte in thiar film turina puta chu antana tha ani thil chingmi te chuan Russia hian a sipai nuai khat sin khat sanga vel atir lut mai o mange anti ani heti la hian British Royal Air Force RAF indo thlona Typhoon jet paruk le British Army le US Special Force engwaza chuan Ukraine chimlam Ukraine munna sipai te training an pe mek ani Pavel Felgenhar Ukraine Defense Minister chuan Brazil khopuya NATO headquarter Vladimir Putin chuan Ukraine ho te chu Russia nena cheng ho tura an dua nam khat chen ho an du ani Putin chuan ein volke ein range tin soya Ukraine chu NATO a lo tel to ni se Crimea kha chu sakani lawang ti in NATO member a Ukraine lu thuai thei dan ngai tu turin a somani kumsang ni song polia Donbas mana Donetsk le Luhan region a hel ho tele Ukraine sipai te in peina wangin mi sing kha sangli chuangan lo thi towa he region pani hian People Republic tia in voin sipai sing ni sangriat ne ngai an nia an boina ero chinfel alani lo Mars sang ni song poli khan Crimea Russia chuan military special forces chu sipai uniform chin china hak tir lovin Little Green Man tin a tilu trewa Ukraine ne chuni kha tuntruma anche daden hian Donetsk le Luhansk region hi akai puisa ho chule thut maidon em ni yang tian lau thong ta ni April ni song pathum khan Russia Defense Minister General Sergei Shoigu chuan sipai kan tir ta chu airborne troop te ania ti in enge ti tur an tum ero asoi fialo komin ma chalai holvela tangin Ukraine le Russia ram pani te chu rulin kamei rapse ka chukang tiang dawin indo turin an imbo sei ani bermai Jens Stoltenberg NATO Secretary General chuan Russia sipai chet vel da denin ngai that che ni lo thil diklo takani ngun taka ngai vena enjui che ni US le NATO chuan Donbas mana Russia chuan a sipai regular unit atirlu tanga an pulain Russia chuan volunteers an ni atia kumsang ni songpali khan indona nasa takalo chua pha to ni Dmitry Kuleba Ukraine Foreign Minister chuan NATO headquarter Brussels khopuya Russia chuan Ukraine ram ti chia tatumani Putina Russia tharadin atum Ukraine Armed Forces antitop turani ti in NATO tanpuin adilani Ukraine le Russia inkari sawang kha zakwa songkwa pakata Soviet Union ke chen hu tangin a thatak tak thei to lowa Mars sang ni songpolia Crimea ram an chu saknu phei chuan a thalo le zual Russia tantu Ukraine President Viktor Yanukovych chu mipui nam paithla Russia rama tlan chiani tunha Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan anram mihausa President Putin a chian thatak Viktor Medvedev chudik chu shamin Russian tantu TV station pathum khar sakzui ani boka chumi awang chuan Russia nena anin kar boruak hi a thalo zual ta ani Ukraine le NATO member niloma se Ukraine chu NATO member niloma se United States chuan
ka pathir ral tu thei teng ka na thachi javelin anti tank missile a lei tir trawa NATO member nilo Sweden Finland Georgia ram ang boka NATO member somthum thazar hnuaya om training an pek thin ani ma se indona chuak tak tak sala NATO hian an dan siam article somni pangana angin an chan theilo mai thei President George W. Bush hun lai sang ni poriata po Georgia ram chu Russia in alo bom shrek to ani kha Andrei Kortunov head of Russia International Affairs Council chuan Ukraine thil ti dan chu kan clear ranga Ukraine chuan meipui al lu asiam the ani phim khur ro se ati Ukraine rama cheng ho te chu Austro-Hungarian te an ni ole tuna news report ngai nom le beng war thlak tak ziak tu kan ngai thlak tak kha mizo tlangwal smart tak mai Cambodia rama ommek city larin oma ani viewer te hne nangen na hanze velela kan channel mina subscribe saklo te kan subscribe ti milo he sak ve nge te u chumi nuwa notification bell ka medle in ola inda don ya